Xayrli kun, bilimga umtiluvchi malaylar ham qizlar Shoyan TV efirida aql batıl topshiruvi. Agar siz mening so'rovlarimga javob bergan asir ekansiz, ekranlar yanına yaqinroq kelingiz. Bugun bizda Fanzil ham Niyaz ismli bir qiziqsinuvchan ikki yigit o'z bilimini sinab qarag'a deb keldim. Xayrli kun yigitlar. Xayrli kun. Endi o'zingiz bilan tanishtirib o'tasiz. Fanzil, so'z senga. Mening ismim Fanzil, menga 13 yosh. Men Tilashi maktabida o'qiyman. Futbol bilan shug'ullanaman. Bo'sh vaqtda rasmlar yasashga yaratam. Mening maktabda eng yoqtirgan fanlar ingliz tili ham algebra. Demak, sen tillarni da yaratasan, shulay matematikani da yaratasan. Nechuk shulay ikkilikni yilka bilan qiziqsinib bo'lar. Ular menga bek yengil beriladilar. Yarar, bugunda so'rovlarimiz yana yengil bo'lar deb umidlanib qolamiz. Ham seni kundashing bilan tanishamiz. Niyaz. Shams. Mening ismim Niyaz, men 7-klassda o'qiyman, men 13 yosh. Shug'ullanaman futbol bilan, ham yaratam algebra ham geometriyani. Sizning bilan yaqindan tanishdik. O'yinda qaramlashmasga, mening so'rovlarimga durust javob berilgan. Siz hazır bo'lsangiz, biz o'yinni boshlaymiz. Ayo. Ketdik. Aql batıl topshiruvining birinchi turini boshlaymiz. Fanzil ham Niyaz, siz mening so'rovlarimga javob bergansizmi? Ayo. Qoidalar bilan tanishtiraman. Birinchi turda sizga borlig'i 3 so'rov yang'irayashib, har so'rovga javob variantlari berilgan. So'rovga javobni siz o'zingiz o'qib olasiz, 0 dan olib 10 ga qadar. Agar endi sizning javobingiz durust ekan, ball qatnashishi hisoblanib bo'ladi. Agar yo'q ekan, ball umumiy hisobdan olinadi. Agarda siz hazır bo'lsangiz, birinchi so'rovni o'qiyman. Tildagi barliq so'zlar yig'ilmasi nechik ataladi? Bu endi bizning tatar tili temasini qabullashlab, Niyaz, sen bu so'rovga birinchi bo'lib javob berasang, necha ball bilan bayalaysan? 5 ball. 5 ball qo'ya Niyaz. Fanzil bizdan necha ball qo'ya? Menda 5 ball qo'yam. 5 ball. Yarim javoblaringizni qabul etdim, javob variantlarini taqdim etaman. Singarmonizm, morfologiya, leksika, fonetika, orfoepiya, leksikologiya. Tildagi barliq so'zlar yig'ilmasi nechik ataladi? Niyaz, sen javob bergansizmi? Mening o'ylamimda tildagi barliq so'zlar yig'ilmasi leksika. Leksika deb ataladi deb o'ylayman Niyaz. Fanzil nechik o'ylaydi? Men o'ylayman balki leksika, leksikologiya. Lekin birsini saylamak kerak, bir javob variantini bo'g'atish. Men leksika deb o'ylayman. Sen de leksika variantini saylaysan, ham siz buyuk darajada javob berdingiz. 5 ball ikkingizga da afarin. Bu so'rov sizga biroz qiyinroq bo'lib tuyuldi qilsam. Kelasi so'rovimiz bizdan biologiyadan bo'lib, biologiya bilan siz nechik? O'rtacha. O'rtacha. Yarar. Aytasiz, hozir so'rovga javob berib qarang endi. Teri organizmlarning organik moddalari bilan to'qlanuvchi bakteriyalar nechik ataladi? Bu so'rovga endi birinchi bo'lib Fanzil javob berish, shunga ko'ra necha ball bilan bayalaysan? 6 ball. 6 ball qo'ya bizning Fanzil, Niyaz. Menda 6 ball qo'yam. Senda 6 ball qo'ydilar yigitlar. Men javob variantlarini taqdim etaman. Saprotroflar, cianobakteriyalar, parazitlar, chiritu bakteriyalari, tufroq bakteriyalari, og'riq qo'zg'atuvchi bakteriyalar. Parazitlar. Alarni oshlar. Nasıl oshlar? Ishdan qonlarin ishalar yoki organlarni nasharlar. Ziyon keltiradilar. Demak, sening javob varianting? Parazitlar. Parazitlar deb o'ylaysan, sen Niyaz. Men Fanzil bilan kelishaman, parazitlar deb o'ylayman. Ana shekilli. Sen de parazitlar deb o'ylaysan. Buyuk darajada javob berdingiz yigitlar. Shundan da parazitlar organik moddalar bilan to'qlanuvchi bakteriyalar. Hozir endi aytamiz, 3-so'rovimizga ko'shib. Yer yuzidagi eng zo'r ko'l deb ataladi bizning bu so'rovimiz. Siz javob bergan hazirmi? Bu so'rovga birinchi bo'lib Niyaz javob berar. Necha ball bilan bayalaysan so'rovga javobni? 10 ball qo'yasan. Yarim. Fanzil, Menda shekilli 10 ball qo'yam. men sizni ixtiborli bo'lib kengash etaman sizga. Yer yuzidagi eng zo'r ko'l Baykal, Ladoga, Kaspiy, Onega, Chat, Balxash. Bu ko'llardan qaysisi eng zo'ri? Men o'ylayman eng zo'r
Көл, ол Каспий. Каспий деп ойлайсың. Ярый, сенің жауабыңны қабыл етеміз біз. Мен Данияз белән килешәм. Минем җавабым Каспий. Каспий ең зор көл деп ойлайсыз, һәм сіз бик дұрыс сөйлейсіз. Мен сіздің Байкал деген вариантны сайдарсыз деп ойлаған едім. Ләкин ол біздің ең тирән көл, а Каспий ең зор көл. Бик дұрыс, егетләр. Бірінші турға йомғақ ясыйбыз. Сіздің әлегә тигезлек. Енді келесі турларда бұл тигезлек үзгәрерме, яки үзгәрмәсме, біз аны соңрак белербез. Уеныбызның икенче турына ягыплыйбыз. Егетләр, Фәнзил, Нияз, біз тапшыруыбызның икенче турына күчәбез. Бұл безнең тәртип төзү дип аталган бу уенны, бу турыбыз. Моңарчы сезнең тапшыруны караганыгыз бар идеме? Әйе. Әйе, сорауларга җавап биреп караганыгыз булды инде. Әйе. Ничек соң үзегезнең җавапларыгызны бәяләп карадыгызмы? Әйе. Кашандыр яхшы, кашандыр начар. Уртача инде. Менә нинди темалар сезгә авыррак бирелде? Күбрәк биология. Әйе, биология. Мен сезне сөендерә алам. Бүген безнең икенче турыбыз биология белән бәйле түгел, ә математика белән. Биремебез булай яңгырый. Саннарны кими бару тәртибендә төзергә кирәк сезгә. Инде бу биремне беренче булып Фәнзил башкарачак. Шуңа күрә синнән сорыйм, ничә балл куясың? 10. Югары балл куйды безнең Фәнзил, ә Нияз? Мен дә шулай 10 балл куям. Бик дөрес эшлисез, чөнки сорау менән калса бик җиңел. Демәк, 5406, 951, 33, 1620, 12777 һәм 10. Менә сезгә җавап вариантлары. Сезгә хәзер аларны кими бару тәртибендә төзергә кирәк. Фәнзил, иң башта синнән сорыйбыз. 12777, 5406, 1620, 951, 33, 10. Ярый, җавабың дөресме, юкмы, хәзер белербез. Нияз ничә уйлый икән? Беренчесе 12777, 5406, 1620, 951, 33, 10. Җавапларыгыз һәр берегезгә дә 10 балл. Укуда өлгерешегез ничек? Яхшы. Яхшы, 4-кә 5-кә. Икеләр алмыйсыз бердә. Юк. Юк, булмый. Ярар. Менә мәктәптә тырышып, яхшы билгеләргә уку өчен нишләргә кирәк? Үзеңнән нинди сыйфатлар булдырырга кирәк? Бик тырышырга кирәк. Яхшылап укырга һәм укытучыны дәрестә тыңларга кирәк. Эшләрне эшләргә диде менә Нияз, син эшләрне вакытында эшлисеңме? Әйе. Менә 5-ле аларга кирәк дип уйлап калам да мен. И дәрес ешен хәзерли башлыйм. Һәм син килеп чыга инде. Әйе. Ярый. Бер-берегездән күчерү дигән әйбер бармы сезнең сыйныфта? Юк. Юк. Без бөтенебез дә бөтен әйберне яхшы беләбез. Икенче турга йомгак ясап, бөтен тагын тигезлек. Бәлки хакыйкатьне 3нче тур үзгәртер. Соңрак белербез 3нче турга аяк атлыйбыз. Фәнзил һәм Нияз безнең әлегә тип-тигез баралар. Менә 3нче тур бездә нинди үзгәрешләр кертер? Әйдәгез әле 3нче тур безне башлап карыйк. Бу турыбыз безнең артык җавап дип атала. Шуңа күрә бу юлы сез артык җавап вариантын сайларга тиеш буласыз. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Килештекме? Әйдәгез әле беренче соравыбыз безнең математика өлкәсеннән булыр. Булай яңгырый. Мәйдан үлчәү берәмлекләре. Бу инде сорауга беренче булып Нияз җавап бирәчәк. Нияз ничә балл белән бәялисең? 10 балл. Шулай 10 балл куя Нияз. Яхшы кабул иттек. Фәнзил? Мин дә 10 балл куям. 10 балл куябыз. Димәк, без мәйдан үлчәү берәмлекләре исемлеген атыйбыз хәзер сезгә. Квадрат сантиметр, гектар, квадрат метр, ар, дециметр, квадрат километр. Дециметр. Фәнзил ничә уйлый? Мин ар дип уйлыйм. Сенчә ар мәйдан үлчәү берәмлеге түгел. Әйе. Яхшы, кабул иттек һәр икегезнең дә җавапларын.
Нияз дұрыс жауап берді, шуңа көре. Фәнзел қызғанышқа қарсы сені 10 балын алырға мәшбүр қыламыз. Әкел сен бір шылма, әлі келесі турлар бар, һәм сұрауларыбыз көп әлі, бәлки сені қуып жетерсің. Қазір айдағыз екінші сұрауға көшек, йылдызлы белгілері деп яңғыры. Йылдызнама турында енді бұл демек. Фәнзел, сен йылдызнама бойынша кім? Шаян. Шаян екен сен, ярый. Әнеше бал қоя Шаян? 10. 10 бал, ярыр. Нияз сен? 10 бал. Сен де 10 бал қоясың. Сен йылдызнама бойынша кім? Қыз. Яра, аңладық. Жауап вариантларын тәқдим етем. Қошқар, қысла, қыз, орыслан, мүгіз бұрын, үгіз бұзау. Фәнзел, сен жауап беруге әзір ме? Мен мүгіз бұрын деп ойлаймын. Мүгіз бұрын йылдызда белгілеріне кірмеді сен. Әйе. Қоя кіресің? Хайванларға. Яра, Нияз, сен неше көресің? Мүгіз бұрын деп ойлаймын. Не үшін мүгіз бұрын? Но башқалары йылдызлықтан. Йылдызнамада бар демек. Шынлап та, хәтта Арыслан деген йылдызлық бар біздің. Мен мәселен Арыслан йылдызлық астында туған. Дұрыс жауап берсеңіздер, онар бал екеуізге де. Девам етеміз. Үшінші сұрауымыз. Зат алмашлықлары. Бұшылайық татар тілінен. Татар тілінен сұрауларға сіз дұрыс жауап беріп бардыңыз бұңар үшін. Жауап вариантларын тәқдим еткенше, Нияз сұрайым, неше бал білен бәйелейсің? 10 бал. Шулайық 10 бал қоя. Мен тоже 10 бал қоямын. Да 10 бал қоясың. Ярар, қабыл еттім. Максимал бал ойнатамыз. Демем, зат алмашлықлары. Мен, сен, кім, ол, біз, сіз. Нияз, сен жауап беруге әзір ме? Әйе. Тыңдаймыз. Кім? Деп ойлаймын. Кім деген зат алмашлығы жоқ. Сеніңше. Әйе. Ол нәрсе екен? Сұрау. Сұрау. Бәлки мен сенен сен деп сұрасам, онда сұрау бола бетінде. Но башқалары зат алмашлықтары болғаш шолай деп ойлаймын. Сұрау да бетінде. Ярар, қабыл еттім жауабыңны. Фәнзила, сен? Мен де кім деп ойлаймын. Сен де кім деп ойлайсың? Егітлер, әфәрин, бұл сұрауға дұрыс жауап бердіңіз. Енді үшінші турға емғақ ясыйбыз. Біздің хәл еткеш 4-ші тур күті. Нияз, біз ең бірінші 4-ші турны сенің біле ойнарға болдық. Шынке сен біздің әліге олда барасың. 4-ші тур біздің 2-2 ойнау деп аталам. Менен сеңа тезгіні сұрау яңырайшақ, сен тезгіні жауап берге тиіш боласың, ем? Әйе. Ойлап тұрға вақыт жоқ. Сен әзір ме? Әйе. Кеттік. Үш пішмақның пішмақлары суммасы нешеге тегіз? 180. Дұрыс. Астра шешегінің татаршасы? Білмеймін. Ашқары. Йылдызнамада қыздансың, нәрсе келе? Білмеймін. Өзіңнің йылдызнамаңнан соң нәрсе келе білмейсің бұны? Қыздан соң дәш. Білмеймін. Ярар. Өлшау бұла ол. 28-ден 6-ны алғаш неше бұла? 28-ден 6, 22. Дұрыс. Гольфстрим нәрсе ол? Бір. Урам. Ағым. Ағам. Атамасы ол жоқ. Мотор сөзінің антонимы? Емсіз. Дұрыс. Қойын ненде ағаш? Төнші атала, Минус. Қойсы ел фасылына ефрақлар қиыла? Көз. Бішке белі күлті қайрықлы ненде жәнлік бұл? Түлкі. Дұрыс. Мен, сен, ол, бұлар нәрсе? Зат алмашлықтары. Алмашлық. Дұрыс. Сен біздің 6 сұрауға дұрыс жауап бердің. Біз сені тәбіреклейміз. Фәнзил, сен біздің оқырға бекер атасын болайын шылай бет. Әйе. Футбол білен шығыленесің, өзің инглиз тілін үйренесің, математиканы үйренесің. Бек қызық соны шарақырсың десен, біздің 4-ші турыбыз түрлі өлкәдегі сұрауларымыз үшін алған. Бұл мен сеңа бұлар қиынлық тудырмас деп ойлаймын. Менен сеңа 10 сұрау, сенен жауап. Ема, сөйлештік ме? Әйе. Білмейсің екен олға таба деп айтасың, еке білмейм деп, ема? Яра. Әзір мүсің? Әйе. Кеттік, бірінші сұрау. Тура пышмақ неше градусқа тегіз? 90. Дұрыс. Тюльпан шешегінің татаршасы? Тюльпан. Yok, lale bulavı.
Йолдызнамада Арысланнан соң нәрсә килә? Белмим. Кыз йолдызлыгы килә. 33-тән 4-не алгач ничә була? 33 минус 4. 29. Дөрес. Сахара нәрсә ул? Шүл. Дөрес. Якты сүзенең антонимы. Караңгы. Шыршы нинди агач? Ылыслы. Кайсы ел фасылында буран була? Кыш көне. Дөрес. Бер йомгакта 1000 энә, сиңа тими, син тимә. Бу табышмак нинди җанлык бу? Бер йомгакта 1000 энә, сиңа тими. Керпе. Дөрес. 1, 2, 3 булар. Соннар. Дөрес. Син 8 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин, бик яхшы нәтиҗә бу. Фәнзин белән Нияз да үзләренең бик кызыксынучан малайлар икәнлеген испатладылар. Егетләр, мин сезгә киләчәктә дә уңышлар телим. Киләчәктә сезнең белән тагын бер очрашып, уйнарга насыйп булсын диде. Үзегезгә уен ошадымы? Әйе, бик ошады. Сау булыгыз, бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Сау булыгыз. Sağ olun. Миңа икенче һәм өченче тур ошады. Бу акыл батылда бик кызык булды. Тагын киләсе минемда килә. Миңа бу уен бик ошады. Ләкин бер сорауда гына дөрес әйтмәдем. Минем ул сорауга кәефем төшмәде. Һаман да укыячакмын. Уеныбыз тәмам. Кызганыч, Нияз да Фәнзил дә лидерлар сафына эләкми. Турнир таблицасы үзгәрешсез кала. Киләсе батлда үзгәрешләр булыр әле дип өметләнеп калабыз.